The next-gen Tata Tiago. Dual-tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, pakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Uba bedor pala ubasa hakashnong lengka mission stand taxi haka arpusau trik unailar ajak punrio. Ula Ujor dak Ejahar shiki Pulit ke Jalupara outpost. Hadian ba tuk Yamaha R15 kebadan yo number ML not San V San not pra kala Shah Rong tu na pelau ying jong u haka por kumba R15 stem. Haka arpusau trik unailar ajak punrio. Ulai thu bagani ka tuk ke bawla penyeng ha pelau yeng haka por prabaji stem haka arpusau trik unailar ajak punrio ulalap bakalaja na kajaka ka bau penyeng. Uba palau la kentui ki pajba ki bayo iya kini ka tuk jong u kin pentip hau mobile number pra nyau kendai pra not nyau pra kendai RR. Smart card hayung dorbar. Sechisen, memastap Is kata bagi smart card senangnya sangka. Senyap kan ada dari MSIS. Mau. Gak jingir apa saya lalu yang sortar, hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Ejahar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni konfi hab ada medika hostel, dah hab lek pi ka registration. Dalam dampi dengan smart card, dah sampai cok. Oh dokter dan bayang. Yang ni konfi hab lek operation ni yo.แต่ความกล้ามตัวครับปัญญาในพี่อยากไปสร้างตะกันฮับไลโอเปอเรชั่นนี้แต่ว่าพี่MHIS การ์ดพี่และนี่ก็สมาร์ทการ์ดแต่ก็ทำไปเอาเรื่องเลยพี่อะไรนักปากมันแหละอยู่อยู่ไปสาวสมาเนี่ยคนอาบดาในเสียอยู่สมาเขาเลยสิบนนะkalau ia lah atau percangkap ni ya. Ini kan memang dia smart card. Kan teh. Kau beli bot. Mau.